Meghalaya Post .news. Sangut ki passenger kila light salin na kajing mensa menta kasngi hadian bakoi ke kali teores bakisong kalahir kan shanala kabadai tang nakada kajing samtia driver kani kajing ja klaja menta kasngi ublay hakapor kumba shibaji e no pai sngi haum dihar bahap hakasrokpa National Highway 6 Hariboy District hakate ke kali teores kabada new number ML10D Henry R Henry kidan sangut ki passenger bat belanya ado siterwan yang lai pulai senam karta na kamera boy rembong kibai pat kibadan langki kentup Yoshiburai ar pulai senam karta na umkra kasuma pol sau punya senam kerta wamal pol sanpau senam kerta baru aditya pol katra senam kerta kibade shikme shikpa bat ukhun na barapathar shillong baru Steven Jerwa arpos senam kerta na mauprem ubalman sau nakti long ru bakini ki passenger kila kiu kali na shillong bandai shigwati bat sniu bokno hadian bapoi haum diar kila mat ekene jingja basngosi badon bokru bom syam ladan ki bamen saujur lanyo tang jingmen sa ba malu mala halor kene jingja ki pulit kanopo kilon poi mardor bentokit balara ki bamen sa civil hospital nong po ban sya sumar bat benteng ke jing tokin anga adam ni mang ngiwan na garik na hi barot ang tuna jilu para kisen po yang teha la dam sa yang samthia amta ti ang dapat samthia ti pin up kali shang mo bani ka saw ti pin up hi kali shang ti 1 minute ti jing bam ti tu uju ti tu chips ti bam kali ti bam mi pai ila up ti shang ti wan ti sa kham smart shang am te padika jaga ayu ang tur yang yap shang ang up san yap tu 1 minute ipe tayari yang an ainya no itu lakar mana tu kali itu lakar kali ong nangnya kali yang kata kasong api mo kali jong pipin sina ibre gom lang ti uya lapen hair stat ha sen point teru din ta speed 80 nga kasong smart do itu lakar lapen hair jeng ka prapo tingan ong nam sen point ni higen la lang ti ngala ium na suban control to string ni kaya di kan ini orang tu sia ni ti ade ni ma ti ade ti jong ni ni jong ni lakar wilayah de hi ni sia hai ya di waiting am tip right kanda me saujar ra today tang ti jangai hindia itu dia har kisne de era sarai Meghalaya Post .news.